Biamono sana umwanchumuli ebitasini kya Ndizi TV no gasemera kwana na kwabere kugutwara obuligereria borubia nebiro binde na ndengo kwaligania SMS ya mangana maya elindengo manye nare yabereka gokolekana kurwa chingongo chonsi inyechense astinse mochi chemitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeria YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora wetera www.ndizitv.net karansa oikeli ndengomanye asenchira yobwenge chinga kitoro che engana igoro ye bili echibesa gendete koleta liberera sense ya Kenya asaba Kenya abange barokanire kuyetuguterare naboigo abange bagendete kongusanana anene monokorwa ase abarayibo bo mu Azimio la Umoja asiba barokanire gutuguterare ngane yo nakorwa ase obomo bwa UDA nigo babere bakoa engane yo okoboko nabo kubwatikana no bosagani obwabete bokwenekigwa asensemeri ya Samburu nigo omuwaziri bobulendi bwemme Kithure Kindiki abakagwikirana ase chinseme cyo nabo igokwenekia omolembe ase county ya Siaya omukonyi bw'omugavana we county yo nigabaga kurusigwa abisi kubwatikana no bokoleri bwaye ase abeire gakotwara chimbwa chimbe nabo igo obutumiki obobe bwechibesa imeye county yo nabo igo omurikyo monene w'ebikyama gya UDA Cleophas Malala nigo agendete no murobere bw'okolikia abantu ase ekyamekyo ase litkulera abakagotalira county ya Kajiado nabo igo kubolia abantu gwesoya ase ekyamekyo mwanchumuli otosuka tonyegera ngwirana ndasege kegeke Kerubo elinde ngomanye amange Mancho mulieria erietariane Fridah Kerubo karanso ikyali erinde ngomanye asenchira yobwenge chinga kitoroche enkwana igoro ye bili echibesa egenda takoleta liberere asense ya Kenya asaba Kenya baganire amonchiryo gokolekana asorgongo rwa Gusii ndobatogo sanga nabali babwate obumanyi ase birengo ababa kurwa ebirengerelyo byabo kubwatikana nenganeyo okwana omuwakili Wilkins Choki na boigo omwegereri bwobwene bw'omwanyabantu Bishop Nemwel Momanyi nigo bakwaneire omurobelyo bw'obwagachibwe chinyomba chingiya na boigo chiligolire nsekeyima asibane kebunani ya serikali ebwene takuligereria enganeyo ekyagera tali abange baganitie chinyomba project ya housing ila jagete kale abantu baro bono basabete loan bagachire emoge abwate roni agajite nyumba egenderete kumuna jibesa abande baro bagaje nyumba bakorete batagete batubeke kibesa cyabo asegasigete bodi nyumba kibaro bagotebwa batagete bagajirwe tali mangana karengere ginikia obo bubwe gente kenkerina serikali tali kibese mesara yabandera rusi kibese rose housing project na bego tumeka na njere ngao housing yebo based on even the outcry. There are so many things other than the housing levy that are bad in the finance bill, and I'm praying and hoping that our parliamentarians whom we elected have had what the people or their representatives are just saying what they were tindani or the buensi office and never sasa na risk or support the finance bill. I hope our parliamentarians will do the right thing and vote against the finance bill. If they don't do, Kenyans Chinga kiecho boigo omo women rep kurwase county ya Kisii Dori Saburi nigo aerera naki omorobelyo yo arachikoyo tuguterare anamono ase arachigosegeta ababunge kurwa ase orogongo rwa Gusii nakoene kyabuna ababeire bakoyeyeria boigo nigo ene kyabuna nigo chi county chinde cyabere chigotwara amagendera gwetanya ekerengo asikolende asorogongo rwa Gusii babere bakotikara maiga kubwatikana na amagendero nonya magega yogwakana ebango boigo niga ene kibuna niga bakenya bagendete gucandika kubwatikana nogo konga kubugima ase bintu bigendete kukina amaguri hasaganire serikali ya Kenya kwanza kuligereria omwananchi bono ngi Chinsa mu chinde chitwalirete chipara
intunto bwati na tuchugwo wakane taxi ende still intorarora onye ndiri to keregento ke ko balance fair distribution ya taxes chibese na kichiko basaindi ngamwa mwakerete serikali chibese chagenda sense me yakerete serikali bali mota agete mwatigara in the cold yet we pay taxes onye ndiri otango abantu bali bakonyora development na bakoboka bawakana taxes na into tango ngwakana tori cheto on our own behalf twakora kitu egendereri so ebinto nebinge abalimu batumituko kya junior secondary school mbaisaini chibese cheire buna capitation yalinge gocha even in the budget capitation ili yarwete yalingenke a budget yagacha chigachense of the capitation that was given gokoligerero bugima bwakinire mbachit comment abeseyo bono abana baito mbali gochikonyora quality education yeto ige gochikobe mbe kyagara bune serikali tereikirani ebintu biri abalimu bakorete ki batagete as omokonyi bo muraiwense Rigathi Gachagua nigagendete kwenekeria abakenya buna serikali ya Kenya kwanza nerobereti bwikirano asoko enekya buna ngusira bale abalemi nabigo kwenekya buna nkomenta bale kwenyorera engere yabo aniga yakwana ase county ya Meru ase omusangerukano bukogendera gusira ekemeli yekawa. Tuko na mambo ya macadamia, avocado, and other crops. We'll group them together because we cannot have too many conferences for each crop. But at least coffee and tea should stand on their own because they are huge. We'll be back again to discuss issues of macadamia, issues of avocado, which CS Korea has taken with a lot of energy, but we want to bring all the stakeholders together so that we agree what is it that we do so that we have sustainable solutions. Kwa hivyo mimi niseme, I have very clear and equivocal instructions from President William Ruto that we must sort out the coffee subsector and restore the dignity of the Kenyan farmer. Tinga kiechio boigo nigo Gachagua abagakomochea oyo kabeire omuraiwense Uhuru Kenyatta kubwatikana no gotiga ekigancha ge serikali getabwati chibesa ase yabeire akongu serikali ya Kenya kwanza goikirania emerobelio boigo nigo amugania Uhuru kwena na chingaki ase serikali yo ilinde goikirania emerobelio ati demands ati amepeana demand. Sasa unapeana demands ukiwa nani? Wewe umechaguliwa na nani? Wewe ni nani kwa Kenya? Si ungoje 2027 you come and persuade these people to give you an opportunity. Wewe ulikuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, ulikuwa advisor, ungechangia hiyo maneno nasema. You did nothing. You left us a country that is torn apart. You destroyed the Jubilee agenda completely. You stopped housing, you stopped universal health care. You took us into useless ventures like BBI. You had the opportunity to do those things you are saying. Can you sit back and watch how governance is done? And then along the way utasema mambo yako. So niambie hao watu ya upinzani mpige kelele. Sisi we are focused, we have a manifesto, we have a plan, we have an arrangement with the people of Kenya. Kama hao watu ya upinzani mngekuja hapa kwa kahawa mtuambie vile tutatengeneza kahawa. Sasa hata mkifaa sufuria kwa kichwa, how will it sort out our issues in this country? How? And I want to thank the people of this region walikataa hiyo maneno. Na hawezi kubali kwa sababu sisi ni watu pia tuko na heshima. Sasa mnapiga wa mama ya nini? Habara ikurwa sobomo bwa azimio la umoja nigo bagendete kongusana na balia kurwa ase obomo bwa Kenya kwanza kubwatikana ne bili echibesa eyo mwako yiga kukwana omobunge okaiti Joshua Kimilu nigo atuguteirare ebilio yo ase kulende omobunge okibwezi aberiga kwa okoboko engane yo naboigo kugania ababunge bande koyesira. Na kuambia Wakenya wakuwe watulivu, lakini sisi tunahakikisha kwamba tunawapigania. Mambo ya financial bill tumesema tutapitisha kwa sababu tumeona hii ni kama nia ya kumaliza mwananchi. Kwa sababu maisha imekuwa juu sana. Hiyo levy ya mafuta ikienda 16% inamaanisha kwamba school fees ile tulikuwa nalipa, kama mzazi alikuwa analipa 20,000 atakuwa akilipa 45,000. Kama alikuwa analipa 10,000 hiyo ni 20,000. Kama mahali ulikuwa unalipa fare 200 inamaanisha utakuwa ukilipa 400.
Kwa hivyo nataka kuambia wananchi msidanganywe, na msidanganywe na hii bill mwambie ni nzuri. Ni mbaya sana. Nimeona mwingine akisema ati kutafutia watu kazi. Hakuna kazi iko hapo. Hii ni ujanja wa serikali, wanataka kutuharibia kwa kuumiza wananchi. Kwa hivyo tunasema hiyo bill ni no, na msimamo wangu mimi naona tukiambiwa mwenye atasema no ati hatapewa maendeleo. Kama tutakufa kukosa kupata maendeleo, wacha tukufe. Lakini tasimama na wananchi, na mimi nitahakikisha 40 yangu ni no. Tunataka kutumia housing ndio tuweze kupata kazi za vijana wetu. Kila mwaka tuna vijana karibu 3 milioni ambao wanaingia katika job market na hawana kazi. Tumeuliza kwamba manyumba isijengwe Nairobi peke yake. Murikio manene w'ikiama gia UDA Cleophas Malala nigo agendete gukora etaro gucia ase county asomorobili obukorikia abantu boya gosoa ase ikiamekyo okwana kurwa sensemo ya Kajiado nigo abulia baraikobwaterana no mugavana we county yo Joseph Olelongu asoko enekebuna ngogenderere bali county yo kulinda baraikurwa ase Chinsa mecho nigo baba gututerare engane yo asibaba kweneke bunanigo Olelengu atarabeka amo abaraibe kiamagia UDA ase Chinsa mecho. So the leader of majority who is here today, ningependa kukuomba shikanisha MCAs wetu, mwende mkae chini na gavana, mumsaidie. Yeye ndio gavana, tupende tusipende, turuke tusiruke, yeye ndio gavana sasa hivi. Tumsaidie aweze fanya ile manifesto yake ambaye aliagiza watu wa hapa Kajiado. Haiwezekani mkuje mdanganywe Nairobi tumeshikana, lakini hapa chini watu wetu wanaumia. Hiyo haiwezekani. So mkileta dangu mjue labda mnataka chama ikufe. I don't know. Ninaacha watoto wangu, ninaenda kufanya registration kwa ground, ninaenda kutafutia Ruto kura, at the end of the day hakuna kitu. Sasa hivi mkituambia turudi ground, twende tufanye hiyo kazi. Kwani nafaa kweli? Everyone here amesikia akisema we want jobs, we want nini. But despite jobs kuna funds, kuna everything else. Ndio, hawezi chukua sisi wote hapa utupatie kazi. Sisi ndio tulikuwa tunasema ikifika kwa trouser tunaweka blue. Ebunge ye county ya Siaya nigo ya mutenenirie emirimo mokonyi bo mugavana ime county yo William Odor kobwatikana na mamocho ayobete kago ikigwa bosi bwebunge yo nomo MCA o Asembo East Godon Onguru. William nigo akomochigwa ase okogenda maminchani katiba ya Kenya naboigo obutumeki obubebu abisi naboigo chimbwa chitali chindonge. But you say that we don't have a problem with the DG. Mr. Speaker, we have a very big problem with the DG. And that is why we are impeaching the DG today. Mr. Speaker, going by the mood of this House, Mr. Speaker, it is automatically known that members are ready to impeach the DG, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, for tranquility to be in Siaya, Mr. Speaker, one William Odor must go. For stability of this county of heroes to be met, Mr. Speaker, sir, one William Odor Denge must go. For prosperity and growth of this county, Mr. Speaker, sir, William Odor must go. After according the Deputy Governor William Odor an opportunity to be heard, the County Assembly resolves to impeach the Deputy Governor for Siaya, William Odor, on grounds of violation of the Constitution and other laws, and abuse of office and gross misconduct. Chinga kilieli igolirie chibando ligendete gukina ime ya Kenya nige bitango ebinge bigendete kwenekigwa asomo baga o Tanzania na Kenya usanga nabo nchirilia kurwa asensemo ya Tanzania au bagosoa asense ya Kenya nigo baerera ebitange ebinge ebabere bakobekerwa asomo baga askolende abo nchirilia kurwa asense ya Kenya gochia ase enseri ya Tanzania batalikobekerwa bitange byo nigo babuli serikali chibere koligerelia ebitange byo nabo igokweneke buna obunchirilia ngokolekana bole asenchera endonge. Tumekaa pale zaidi ya siku 4 na washindwa kuvuka. Wanatuambia msima clear sio nini, hakuna wanachoeleza kitu cha maana. Zikija gari za Kenya zinavuka. Sisi hatuvuki. Tukaja mpaka leo asubuhi tukaingiza mgomo.
Kwa sababu mimi niko kwanza nimeshachoka mahindi nishatoa mbali. Na uwezi niambia tena nije Kenya nibebe mahindi mbali afu nije hapa napata tabu. Yeye hata nikirudi saa hizi siwezi pakia mahindi nilete huku. Kwa sababu adhabu nilipata ni kubwa. Custom nakaa zaidi ya siku 3. Alafu naambiwa bwana subiria clearance wanasema upo tayari. Gari za Kenya zinavuka. Tanzania kwa nini zisivuke? Kwa hiyo mimi siwezi kuvuka. Hii ndio mara ya mwisho sileti tena. Kuna shida sana hapo customer kwa sababu tunaleta mahindi tunawaletea huku wa Kenya, lakini ukifika pale customer process inakuwa iko nyingi, unakaa siku 3 4, kila kitu unaambiwa iko tayari, unaambiwa unatoka, ukiuliza nini shida, hamna shida yoyote. Sasa kidogo wao wanafafanua changamoto. Kwa nini ukitoka Tanzania kuja upande wa kuvuka Kenya kunakuwa kuna usumbufu mwingi, lakini ukitoka Kenya kwenda Tanzania ni mara moja unafanywa clearing na unapita. Changamoto hapo iweke wazi kwa sababu chakula tunaleta kwa sababu ya binadamu. Binadamu sisi lazima tuwe na mahitaji. Kwa hiyo sasa wasifanye ile jambo kama mambo mengine. Unajua chakula sio kama mambo ya hardware ujenzi ya kubwatikana n'ubusagani obwabeire bokoene kigwa asensemeri ya Samburu nigo muwaziri bobarindi bwime Kithure Kindiki abakagwikirana ase Chinsa okwana kora Chinsa ni gabagakorwa egekure getindi gocha ase abasagani asabaga kori eira gochigotinya oborendi elikwanekia obotoerero. Ni nyinyi na mimi. Ni nyinyi na wale. Kwa sababu lazima tuchague amani. Kuna manufaa ya amani na amani manufaa yake inazidi manufaa ya vita na uhalifu. Lakini wale watu wengi wazuri kama hao wanaona mbele yangu hapa, tutasaidiana na nyinyi, tujenge mashule, tujenge barabara, tuweke kilimo. Chiskuru chia sekondari korase kaunti ya Nyamira nigo chia chakire chigosori ase kerengo gia zone. Eskuru ya AR Kendege nigo yabakego chakia chigosori cho asabalengete goikera na ase amameranyo ye sub county. Mancho muriere ya goikera buno ngoikera omoeli obwa mangana maya asibire biga kurende toskato nyagera gikoraga ensa eyemo ayana mangeno nyara senchira iyo goikera no kurende nyara sense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.net magech kamera soko ne kibina ebicha na boigo eliogira goikera sole asenchira ya bene nere nyanchama abigail tobe tukubwatanere Joshua Auta asinse mochi byerokelyo nanchiria ne Fridah Kerubo to skata nyegera enda kubwatia emerobelinde imegeta seni kya Ndizi TV. Ndizi TV Ubwansu Gusii Ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli neskuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka oborendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira Chinsa inye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mubaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church
bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya bisi enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete season yeye asegosori yukwegia ya papa antivirus kwanza iseo yu karako antivirus sisi ni cheki ubugulite antivirus ikona nde George ni ndigete digere lyumanye iguro yobongainereria ndaga sabari yo mu America ande musibiri ejo nanyora kitishe jijire kanga jipeka ubwanchani akinyeresa wakipapa tanga mami niwachira marume I love you so much Chisegi namangana yenyuomo aratongoje okitire ay kwangage mono tengene ndani ne gurebo ay yenda kira rituko rya Jumanne Chinsa ibere chabutuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili Chinsa kianda cha mugaso. I'm looking a job. Can you please give me your curriculum vitae? Kire abanero ntebinga ki ngoni ngomberia angira so muganga nducia mariogara na nkinure iga. Akora so muganga. Kane. Spexels Opticians abubare clinic kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe gochakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV kwa vile kusawa na namatkonsi rumbe toko ekora unique yani enchiragete ya bene obwansu bonsi bugutuka maiga ya rumba na nageko gara na murenga rumba go ikabone koru in a unique way ego nga rumba outdoor tokora rumba isiko mwancho muri ribono ntobe tugutara aseme bogani ao mibogani ao tobe toko kora chisho chito kuru aseme bogani onye kobwana ne mobogani yogo na bogo kora ki na bokori kagari simwese namba nerega wedo so akesimi obuki nayo obuki sokora cha somo bogani yogo tokore rumba live rumbe nkongu rumbe mbo tobese kusuka na mwenye anda ko tebi aseta yura manye bintebi ya aguno to tokore jeba mojembi wayo aguno to kwanira over semi bwa sokoro aguno to koleta bateri ao kusechi banda ao ekunga rumba out do hey